Reka twongere kubaha ikaze, reka twongere kubakira makuru yo kuri uyu mugoroba wa tariki 22 z'ukwezi kwa gatatu muri uyu mwaka wa 2025. Mbahaye ikaze hano kuri Africa Info News. Munyemerere nanjye mume ikaze muri izi mikoro tugende turebera hamwe ibikomeje kugenda bivugwa imande n'imande. Mbere yuko ninjira muri izi page z'amakuru, munyemerere muhanze mukore like hejuru, subscribe ndetse na comment kugira dukomeze kugenda twibanira muri aya makuru y'ubwino bwisa, amakuru acukumbuye kandi amakuru yizewe hirya no hino. Nyemerera izi page z'amakuru tuzishingire mu burasirazuba bwa RDC akomeje kugenda avugwa ikibazo cy'umutekano muke. Nyemerera aya makuru tuze kubanza kuyahera Sud Kivu, tuze kunyarukira Nord Kivu hitwa Warikare uko byiriwe. Ese biraye bite? Ni mu gihe izi nyeshyamba z'ama 23 amwe mu makuru atugezeho, zimwe muri update news bivuga yuko izi nyeshyamba z'ama 23 zivuye mu mujyi wa Warikare rwose. Ibi ni bimwe mu bitangajwe na bamwe mu bayobozi bizi nyeshyamba z'ama 23 harimo uwitwa Kanyuka Lawrence. Nyuma tugenda tumenya byinshi ku mpamvu iyi M23 yaba ivuye i Warikare, nyamara ku masaha ya kare yiriwe yagabye ibitero, ku munsi w'ejo yiriwe igaba ibitero. Ese kubera iki yabisohotse kuri ubu butaka bwa Warikare? Maikaze tugende turebera hamwe bikomeje bigenda bivugwa imande n'imande. Nicyo kiba kinzanye kugira ngo tukomeze kugenda turebera hamwe amakuru ajyanye n'umutekano, politiki, ubukungu na diplomasi. Nyemerera aya makuru yacu cyangwa izi page z'amakuru yacu tubanze tuyashingire ahitwa Sud Kivu. Mu masaha mu gitondo humvikanye imirwano kuva ingabo za Wazalendo zakubita inyeshyamba za Red Tabara ndetse n'abarwanyi batwirwaneho ahitwa Ikawera. Ubungubu nuko noneho amwe mu makuru yagiye atugeraho, izi nyeshyamba za Red Tabara ndetse n'abarwanyi batwirwaneho kuri uyu munsi biriwe bacanweho umuriro n'ingabo za Wazalendo ahitwa Imuriza ndetse na Kakenge. Utu ni uduce abarwanyi ba Wazalendo bamaje kwigarurira. Amwe mu makuru atugezeho turavuga teka tugende tumenya akanuko. Kandi ni mu gihe Wazalendo yatangaje ko igomba kudahagarara, ni mu gihe Wazalendo yatangaje ko yifuza ko na Minembwe yose izi nyeshyamba zigomba kuvamo. Aya ni amakuru, zimwe ni update news zakomeje kugenda zitujyaho, tukavuga ati reka tuze tugende turebera hamwe bikomeje kugenda bivugwa imande n'imande. Nyemerera tunyarukire ahitwa Warikare. Ese Warikare byifashe gute? Warikare yakomeje kuvugwa yuko inyeshyamba z'ama 23 zabazemeye kumanika amaboko, zabazemeye kurekura. Ese bigenze bite? Ni mu gihe kuri uyu munsi hiriwe umuriro hagati y'abarwanyi b'ama 23 ndetse n'ingabo za guverinoma FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo ingabo za Wazalendo. Ni mu gihe ikibuga cy'indege cya Kigoma izi nyeshyamba z'ama 23 zagerageje kukinjiramo, zihuriramo n'akaga gakomeye, zamaze kukigeramo. Igisirikare cya guverinoma FARDC cyohereza ibitwaro kirimbuzi birimbura iki kibuga cy'indege cya Kigoma giherereye i Warikare. Niko gutakazamo abasirikare benshi b'ama 23 bari bamaje kugera muri iki kibuga cya Kigoma, baje kuba bahahurira n'igihombo gikomeye kuko iki kibuga cyagwemo abasirikare benshi cyane rwose b'ama 23. Mu masaha akuze mu kanya nimugoroba nibwo amwe mu makuru atugezeho update zituruka ku butaka bwa RDC byimaze hariya i Warikare, aje atubwira ko noneho ngo M23 yemeye kurekura, yemeye kumanika amaboko i Warikare. Ese bitewe n'iki? Yaba atari wa mutego twavuze FARDC yayoboyemo izi nyeshyamba z'ama 23? Ese yaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabivuze ati murajya hehe ko muri kuza mu birombe byacu? Ni byinshi bikomeje kugenda abyibazwa, natwe tukavuga ati reka tugende tubiganiraho tumenya ukuri kwikomeje kugenda abivugwa imande n'imande. Gusa nuko bitewe nuko M23 ikomeje kotswa igitutu n'amahanga, ibihugu bigiye bitandukanye nta na kimwe kiri kugenda kishyigikira mu byo irimo kugenda ikora imande n'imande. Ni mu gihe bamwe mu bayobozi b'ama 23 baherutse gufatirwa ibihano n'ibihugu bigiye bitandukanye, harimo ibihugu by'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi, ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu nka Canada ndetse n'ibindi bihugu harimo Ububiligi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye.
rero nuko M23 yikuye hano iwarikare rwose ni bimwe mu bitangajwe na bamwe mu bayobozi bizinyeshyamba za 23 batangaje ko barekuye warikare. Ese niki gitumye barekura ibirombe by'amabuye y'agaciro iwarikare? Ese niki cyabagitumye abo barwanyi ba 23 bavuga ati turarekeye warikare turabahariye, mu gihe bari kurwana umuhenerezo bifuza kwinjira muri ibi birombe by'amabuye iwarikare? Ngaye nguko rero ibi ngibi nuko amwe mu makuru y'ubutasi indani dukomeje kugenda dukusanya kugira ngo tugende tuyarebera hamwe, nuko ibi bivugwa yuko yaba ari igitsuri cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaba ibwiye M23 ati murajya hehe mwabana mwe aho mukwiye kurwanira nago ari aho ngaho rwose muve muri ibyo birombe by'amabuye y'agaciro yacu. Ngahe nguko rero ayo namwe mu makuru, ni zimwe muri update news, ni zimwe mu makuru tukomeje kugenda ducukumbura turebera hamwe tukavuga ati reka tuze tugende tuyabagezaho namwe mugende mumenya ukuri kwiba bikomeje kugenda bivugwa impande n'impande. Nuko kugeza maginga ya warikare nta musirikare wa 23 noneho uri kubarizwamo byimazeyo. Bungu bamaje kuba basohoka muri warikare, ntabwo turamenya ibice bagiye kwerekezamo, gusa urumva yuko uko byagenda kose ni mbiri n'izi ngabo za Wazalendo, dore ko umuwazalendo yavuze ati ngomba kunetriliza 23 ku buryo bazayumva mu mateka mu burasirazuba bwa RDC. Nyemerera izi page z'amakuru tuwe tuzisubikiye hano, nyemerera ukore like, share, subscribe ndetse na comment kugira dukomeze kugenda twibanira hano ku makuru akomeza kugenda tambuka no kuri Africa Info News. Nyemerera mbe mubwiye ati weekend nziza, weekend y'umugisha, komeza uhahuronka mu mirimo igiye itandukanye mugiye muherereyemo. Reka nongere kwifuriza abayisilamu muri rusange igisibo cyiza cya mwezi Ramadan. Reka nkomeze kwifuriza namwe mwese kugumya kugubwa neza, muhahe muronke mu mirimo igiye itandukanye muherereyemo.